megalayapost.news. Uwe semula berdiri nuh ke skul ulas kem baca bom jam hagi bor para jong ke Trans Forest ke jelasam kem dan gunung gunung kedau kabasai ke belawan raru iri jimun sau bat ke jing senam hagi bentar keti bat kemen utai semula latip perteng kumun nerishor timung art prasem kerta basyong basa hakasnong garo banga amreng kabahap hakatany kapot asam bat melia hapo kejirang konsumsi riboid string datkum kejengti beli ulum kibor para jong ke Trans Forest asam kila kem yutu samla hakapor jamin kumbah kapor arbje hadu live je no pasingi nakasnong shalni klem da pensyai ya kadau hendai kibor para kila tep bek yu hakakali bat bom jam dusmon yu barak ru yu shalukra Lasa kiru dah kipai ba bat kibai yang sem ki belabut marmar banlek bandawa ya kejing pelak yau te samla kipai ba kila keno ru ba ha kate kejing ja wat ki bru pai ba ru kila syak takti ha ki pulit bat ki sipai para jong Trans Forest sam Dei batuk pun mit sekarang batuk pun ah. Hadin kecil syakia mutai semula nak liang OMLA kejaran konstitusi buat sistem situn ulasim kia mador banekren bat audisi bat SP kerboy sing bat yakren ru bat kibor jong ke distrik jong ke Asam bat ha kejing tuklar jong OMLA ke Trans Forest Asam la plait no ia no resort timung hadin kemin preng kejing mesau ke bojor konstitusi ke badan border Asam te kajing penbet put pet sam harwede baka phase 1 lala benong ba iladep te menta kadang sak saka phase 2 haga ba kidang don sibun tili kisnong kiba kinhab ban yakren leng ba kini ki regional committee kiba nakilang ki borat liki sarkar nakilang ka sarkar jong ka jela kajungi baka sarkar Asam iladep banya bu iki committee nagmta bani penbet yo put usam banyak banyak keren, banyak perkat sani pha, banyak banyak selok, ke badai ke jong kami kelia, ke badai jong ke Asam. Di habidai bat ka ni ke benta ke bamapi pelapin slow, habidai bat ka jing syakem, ke jong way na ki rangba, nerso timung, akaba nakaliang jong aru ngadap da jing sokia namarba, umdai tangga kesien ke benta, kidon bun ki rangba na kiba jusyara hakini ki Assam Forest te udon we rang baru mention senem ba Baxter dingdo uba lasha ra mention senem but kidon we ki kesu kiba long yadai bat kene ka kam hakaba nakalang ki Assam Forest ki jura ki breu ki jungi ki badan megalia te ke kaba ngelayo ban ekren ngelayo ban kerpat yau deputy commissioner nangta badu superintendent of police ng Ribhoy ba gide penlong kiba simkhia ya gine ka benta namar ba ki nongsong snong ki jongi ki im da basuk basan bat ki songsuk songsain hakini ki snong ki badan hodar im juk penwet ya ki pai ba ki im basa haki thain ki bod haki thain bodar Asam meklia ki don ka jinga sothu jungmut henry lada bana kalian ke department lakla belong nakalian ke forest kila ban ong tangba kinsui bayat lingba unono bri unya ha ka yesya lenti kin kemno kin skeno harap no da kumding tai kini ka kam kalong ka ba ngemla ban pediang tinga kerpat lingba ka sarkar jela ka jungi bagine kren habide be kini kamat ba ki pat nong snong ki jungi ki badon hagi ki than border kin songsuk kin songsan kimdei ban sapun wet lani kimdei ban sapun tut kalong ka ba penduk mensim lane penduk jingkermen lada ba ki pai nong snong ki jongi nakamta ibala manong ba klemdon keno gadau kin sukit kin sura kin charge da keno ka jingkeno lane ka charge jongki e keno kene kalong ka bang ngamla ban pediang bat nga kerpat ya ka lengba ka sarkar ki jongi ban sim me kene ka sinjam ban kren bat ka sarkar Asam ba ki nakliang baru artli ki sarkar akaba kinshim ka jingkit kli khnang ba ki tigi pai ba ki embasa ti border kin yo ka jing songsuk songsang
ai ke jing bentip sanga ba we na ki rang ba ola syakem bat ngala phone sha deputy commissioner ngala phone sha superintendent of police bat nakiliang deputy commissioner hi hato hi sipang ki la hadin 1 minute ila ai nga kubor ba kila ada ban yekren bat i counterpart Assam but hadin nangta kila yo menen hi kila yo ban bill no yo tu ba syakem menta ba kila la ban kila pelaj menen hi kasih menen demit Meghalaya Post.news